Oh, kayak boro-boro cuma tahu kami ngani tamamu. Oh, gua nggak usah nih lah ngani tamamu. Nimbula, ayo Mr. Ben. Lapa? Na magikiro manolo kinedyo na bima taka moniti kina fagarumbuka. Nambula FM, number 2 and selling. Isambula, sai koyongo na vakaleleka ni nonda itukutuku. Ama bua mbimbi sara endo na tamata takataka ena ingangi melo toka ni otina nona kama ena mataka ni kua. Kaina kini ata soba bua na wai katakata ni otina lenga baka misini ena ingangi. Na lenga ni misini oya a baka buna mesenga talengani a balakina na ingangi melo toka ena loma ni madha ongo. Rauta ni ono sangapula na pasende ni kama ni angona na tamata takataka oya. Nakabakatala ka oya sama isongo tu kinongo na ingangi melo toka me adaba na madha o katumai. Sa baka idhoritiko ena ngonongo na kena bibangangai. Ngonongo sa baka usaratiko nandobu kina ingangi mai rara wayamba me adaba ni $100 tal na ingangi elo toka. Ena taladi iratiko endo na ilala soti ena mbongi ni kua na Prime Minister kay liu ni mateivalu o komodobo rengke mbai ni marama. Bakandei takamai na itukutuko ya o kanala amani Suliano irana lai taladi ongo na lawa sotia erana lai wengarabi kina Golden Heights mai Syria. Tukuno kanala Suliano irana lai taladi ongo en donan rau 50 kandona sotia karena lai baka edor na wei tala ena tini kandona kaloko ena bongi ni kua ena kembani mate valu endelei nambua. Ni otinga no nonda taladi sana biumbiu sarana lako kinandi mera lai buka ena mataka lilai ni mataka. E tomani tiko nga ena ingangi ni suka ena nonda bonua na nonda bein dingi buni na leo ni songo ni tamata taka dina nga ni rasa bakan dilioi may na matini tu. Kayo Felix Anthony na liu ni songo ni tamata taka ni abaka edori tu may na bein dingi buni ena tu city sawoti kana makime na baka tabare ena akabi ni mataka. Katau sanangai baka tulewa na komiti ni songo seme baka edori na baka mbese sekua. Baka reitako o aya side kayum na buni lawa, ongona nonda daka na liu ni unioni, mera baka dadana na daka ni suka ena nonda bonua. Kayo kayum esangati ko nga o Felix Anthony na kaimbaleti koya kangule dabira tamata daka. Kinangito, raw na bala taka na idhobi na escort shield na timi ni matay balewai se Navy kina timi ni Ovisa kana baka idhori na finalo oya ena madha ka tumai. Rato wa mainganga ena mbongi ni na timi ni matay balewai ena norto bakan ruka na timi ni Rewanga ena kai tini katolu kay tini. Na ikarua ni semifinala ena mbongi anganga kina na timi ni Ovisa ena norto bakan ruka na timi ni matay balu ena kai tini kadiwa kay tini katolu. Abaka idhori na semifinala e ruangori may na rara melodala na ANZ Stadium. Sama idhaba e keri na vakaleleka ni tukutuku ena nondo bonua ni mote manda. Kui na wai ni mala, dili sama diri. Nimbula, medango nimilote na isoro tambua. Nama kia umenarua kina ona na vekavi moniti kina vakarombuka. Rongo mena biasana kina viva ko baro takinin reko malolo. Ena radio Fiji wan na wongani pioniano. Ngai nama kia kina.